Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Olehil Choaguat Quasquitsin, Nink Elakul Bal, Sahunjik Reheblica Angel Solok Salisantilhu. Lish Holumil, Licatzol Balchiruli Kutana Inashje, Lishti Kil Hosqil, Lidios. Licatzol Bal, Nakatau Salihu, Éxodo capítulo 32, versículo 9, Toxali versículo 29. Arin Yogo Chiril Bal, Karukishbanu Liqwa Moisés, Shpanak Liqagua Dios, Kirak Sachwalep Rusa Humpat, Utchihunguakil, Ebatenamitain. Naklach Moisés Kwang Chakaran Salitzul, Sinai, Rikin Liqagua. Kishkiere Naktrach, Sachwalep Rusa Humpat, Utchihunguakil, Eblach Israel. Utrikin lach Moisés, Ebliralach Gahol, Tishbanu, Hunchik Tenamit Chokre. Abanan, lach Moisés Makwa Haan Likirach. Kits amang Chiruliqagua Dios, Chirishep Eblach Israel. Mamakwa tabi hanep la tenamit li shakuisihep chakaran Egypt. Rikinsh nimala kwankilal uchkakwilala amets chanre. Shabanua in rikinsh ninqalebru sachbach olech. Utkishultikare liqagua Dios lishkiechi omchak liqagua rikinchak lach Abraham, lach Isaac, lach Jacob. Nak ebriralash kahol tekiyanq. Likishbanu liqawa Moisés arin haan tsamang tsaqal chirishep li tenamit Israel. Chiru liqagua Dios. Kishchal eshqum besinkil shcho liqagua Dios chan. El versículo 14 nashye. Tokhretal nak liqagua kishye nak inkatish sachep ruchi junguakil. Tojo naklach Moisés kikubechak salitzul. Sali capítulo 34. Lach Moisés kikubekach kuichak salitzul chikwang chakrikin liqagua Dios. Nalemtzun lirilobal chan. Abanan arin mokoho kanta. Shbanak arin Jochishkut besingil hosqil. Versículo 19 nashye. Naklach Moisés que gelok chishkat klishmue bale. Ut kiril lisach kwakashti bambil rikin or. Ut lishahok. Aho nak kichal hosqil. Kishkuteb litz alampek kwang saruk. Ut kishpuk ieb sashton litzul. Jochi adinak chirish eblish lacheb chichakrab liqagua Dios. Likitz ibag rikin ruchru liqagua Dios. Lishor pale liquib chiperpo kilpekain ha hunach qui retalil naqsh khachekach qui lisum kwanjikain rikin liqagua Dios utliteramit abanan mokonachta chirishain liqagua Dios kishkiere lach Moisés naqtishjib kuchik qui tsaqal liperpo kilpek uttishkam kuchikaran sashben litzul shbanak liqagua kishsib ashka sutil eblilaheb chichaqrabain chiruheb liperpo kilpek hoach qui kishbanu rikin Liquibe, likishor, liqawa Moisés. Hainakataw salihu. Deuteronomio capítulo 10 versículo 2. Lach Moisés, kishchila chikaw, lach Aaron, diras. Shbanak kishkanabrib, nak eblitenamit te taklang sa shpen ut kishpanu linaleb, linkarach shkulum shbanunkil, huach kamul bechiru eblitenamitain. Éxodo 32:21 nashye, ut kishiere lach Aaron. Karush shpanu ha kwe litenamitain, Nakshak amchak sashbene lishnimal makain chan. Ustalach Aaron kishchalrach shqab chinkilri kiokshkeba limak sashbene khalanchik. Kishyakwi nakli khalam uchain yalkeshkut sasham utki elk chakon chinakwakash. Capítulo 32 versículo 24 nashye la in shinkut sasham chihokansh elk chakli chinakwakashain. Hunchik limak li josh ebal sashpen li akakwankre. Li queen kain. Han hun reheb li kitakek salitzul rochbeneb ebli hun cholchik akamulbe. Li kekwank chak chiru li qagwa Dios li kekwaak chiru li qagwa Dios. Num takhenak chak li rusila li qagwa rikin lak aro. Ari nakakeretal chanru naklak mak. Resh mukubal hunak limak. Nashbanu hunchik limak. Ho kishbanu li qawa aro. Shbenkwa Kishqet li chakrab li nashtiena qinqaraq teshku li khalanil Dios. Kishloq oniru. Chirishaan kitiktik sashjalbal shmuqbal li karu kishbanu. Abanan laq Moisés moko kishkanab tarib chibalaq ik. Kishkeretal chanrunak li tenamit sash sukke bachik salishka ushe. Hokanak laq Moisés tentonak kishbanu hun li nale. Nashtieli versículo 25. Kiril laq Moisés naqinqachik cholch osh nale beb li tenamit.
Shbanak lach Aaron kish kanabeb chishlok oninkil li yiban bil Dios lach Moisés. Kish kerib sali roquebal lish mue baleb li tenamit. Ut kish kiereheb. Nashtieli versículo 26. Chalqesh quick in la esh li negepab li qaqwa chan. Ut chishjuni leb li ralal shkajol lach Levi que esh chutubri chish sutam. Versículo 27. Bakomak le ich chesa chejunilesh. Chesuti li najeja in sa junqrekabl. Ut li junjung chishkamsi li ras, li ritzin, li ramiw, ut li rechalal. Ut ke kam ktana oshib mil reheb li tenamit chiruli kutanaan. Rikin chishjuni la in. Naqilach kui li rusila li qaqwa Dios ashben li tenamit. Kui dahinka ki shaqabahak shbanun ki li ma usilal ke osokrak chishjuni li tenamit. Aban lishnimal ruk angel han li kishbanu lach Moisés. Nak kishchal shqe atinak chirisheb li tenamit. Kishchal shqe tsaamankil chiruli qaqwa nak tishkuyeb shmag. Kishjultikare lishchechi omreheb lishetonil chukwaeb. Ki atinak akwi chirish arut eshko ushlaheb li tenamit juntesal naqte ishnaw chanrunak she osog eb li tenamit Israel. Haina shkut akwi chiqo junchik li naleb angel rush banunkil. Litsamank. Litsamank chirisheb eb li juntesal. Usta chiqa junilo ahmako. Abanan lishten inkile bakwi liqa komon. Rikin liqa tij. Naqakul liqosob tesinkil. Ho la ojo hebaan. Liqa agua. Nimsh kwankil chikuyukmak. Abanan tento naqtaqanaw naqlimak mahunkwa taqanak yal chihukan. Huganak ajelru taqacholob liqamak chiru liqagwa Dios. Ut liqagwa nim lishrahum chaqakuybal. Madiyo shakwenak shinaguch bini chiru lihunk amokain sa liqag angel solok salisantilhu liqagwa tashaq chiosob tesin qaisa komonil. Ut honelik nik yakwila bukbal renak toaguch bini sa hunchik liqag angel.